U Plavoj sali Doma kulture u Ivanjici sinoć je održano književno veče posvećeno romanu Fantastični par, prvencu Mirka Bogdanovića, farmaceuta i autora iz ovog grada. Fantastični par je uzbudljiv, emocionalno pronicljiv roman o braku, želji, identitetu i onome što ostaje kada se iluzije sruše. Uz napetost trilera i dubinu psihološke drame, Mirko Bogdanović vodi čitaoca pravo u srce pitanja šta znači biti voljen ili zamišljati da jeste. Još od malena, obaveze, porodica, posao, nije stiglo to da se iskaže, ali evo, sada sam tu. Svi mi treba da ostanemo vjerni samima sebi i svojoj životnoj misiji, da treba da uživamo u ljubavi, u svom partneru, u braku i da uprkos svim izazovima modernog doba istrajemo na putu porodice. Dvije grupe motiva. Prva, večita tema muško-ženskih odnosa, počevom pamtivijeka pa do sada, i druga, vrlo modernija tema, utjecaj vještačke inteligencije na čovečanstvo, po koji možda bude hoban ako se nešto značajno uskoro ne preuzme. Pri kraju sam svog drugog romana, nastavka Fantastičnog para. Roman se zove Cena uspeha i sve egzistencijalne krize koje ovdje prolaze moji junaci, tamo su naglašene. Još je pridodat jedan ozbiljan psihološki aspekt koji će mi knjigu još ozbiljnijom od ove, a ovaj odlično vidjet ćete. Roman je ujedno i prvi deo planirane trilogije. Nastavak pod nazivom Cena uspeha već je u pripremi, dok autor najavljuje i treći deo koji će zaokružiti ovu slojevitu priču. Kako kaže autor, pisanje je za njega način da preispita svet oko sebe, ali i sebe samoga, a inspiraciju nalazi u svakodnevnim situacijama, susretima i emocijama koje se dugo pamte. Na kraju večeri posetioci su imali priliku da kupe primerak knjige sa ličnom posetom autora.